Dobrý večer, good evening. Jai Shri Mataji. Zdvihneme si kundalini a dáme si bandhan. We raise our kundalini and take the bandhan. Dnes sa pokúsime urobiť ďalší krok k rozvinutiu našej vnútornej zrelosti. Today we will try to make another step towards the developing of our inner maturity a vnútornej stability and inner stability. Presunieme pozornosť do fyzického miesta, kde sa nachádza Muladhara čakra. Our attention is on the area where Muladhara chakra physically resides. Nedovolíme pozornosti uniknúť nikam inam. We don't allow the attention to shift anywhere else. Just Muladhara. Len Muladhara. Shri Ganesha, prosím, vstup do našej Muladháry. Shri Ganesha, please enter into our Muladhara. A usaď sa v jej strede. And settle down in its center.
4-krát Shri Ganesha, 4 times. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Shri Ganesha, prosím, ochraňuj moju kundalini. Shri Ganesha, please protect my mother kundalini. Môžeme si dať ruku na krížovú kosť a skúsme si uvedomiť svoju kundalini. We place the right hand on the sacrum bone and we try to perceive our kundalini. Majme želanie, aby stúpala smerom nahor. And we have a desire so that kundalini flows upwards. A aby čistila všetky naše čakry. And so that she cleanses all our chakras. Matka Kundalini, prosím, vstúpaj a vyčisti všetky naše čakry. Mother Kundalini, please flow upwards and rise to cleanse all our chakras.
Vyživujeme našu kundalini svojou pozornosťou na nej. We nourish our kundalini through our attention which is on her. A uvedomíme si celý stredný kanál. Now we realize the whole central channel. Od Muladháry cez Svadhisthanu, nábhi, srdce, Vishuddhi, Agya čakru až po Sahasráru. The whole central channel is in our attention, including all the chakras. Len stredný kanál. Nič iného neexistuje. Stredný kanál zaberá celú našu pozornosť. Just central channel. At the moment nothing else exists. Just the central channel which fills fully our attention. Len mocný stredný kanál nám pomôže vyvarovať sa pravidelných životných kríz, nových a nových nemocí, a ľudového športu lietania zľava doprava a naspäť. It is only the central channel, if it is strong and stable, which helps us to refrain from getting new and new diseases, jumping from left to right and backwards, and any instabilities like crises in our lives, etc. Nie je to jediný element, ale zásadný. It is not the only element, but it is essential. Spolu s Muladhárou tvorí podporu celému subtilnému systému. Together with Muladhara it forms a support of all the subtle system. Želajme si, aby náš stredný kanál bol širší a mocnejší. We desire so that our central channel is wider and stronger. Dáme pozornosť do celého stredného kanálu, ako by to bola rozširujúca sa tuba, prechádzajúca celým subtilným systémom od Muladháry až po Sahasráru. We have full attention on the central channel like if it's a tube
passing from Muladhara through the whole subtle system till Sahasrara. Shri Mataji, prosím, rozviň môj stredný kanál. Nech sa moja evolúcia a vývoj posúvajú dopredu už vždy len v strede. A nikdy nie doľava ani doprava. Shri Mataji, please develop my central channel and help me so that my evolution runs only upwards through the central channel so that it doesn't go to the left or to the right anymore. Centrálny stredný kanál alebo dráha prechádza aj čakrou Vishuddhi. The central channel also passes through the chakra of Vishuddhi, kde môžeme rozvinúť silu svetka, where we can develop the power of being a witness. Takže len pozorujeme celý tento stredný kanál, môžeme pozorovať aj tieto ruky a toto telo, v ktorom sídli náš duch, v ktorom sídlíme my. We just observe this whole central channel, and we may also observe these hands and this body in which this central channel resides. Vytvorme dostatok priestoru, aby sa v ňom mohla usadiť Šri Mahalakšmi. Thus we try to create enough space so that Sri Mahalakshmi can enter into this central channel. Sri Mahalakshmi, prosím, vstúp do mojej strednej dráhy. Sri Mahalakshmi, please enter into my central channel. Trikrát Shri Mahalakshmi, 3 times. Om Tvameva Sakshat Shri Mahalakshmi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Mahalakshmi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Mahalakshmi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Len pozorujeme tento stredný kanál a jeho zakončenie Sahasrara čakru. We just observe this central channel and its ending, which is the Sahasrara chakra. Shri Mataji, prosím, vlej amrut do našej Sahasráry, nech navibruje i tento ľavý a pravý kanál. Ale my toto pozorujeme len zo stredu, zo stredného kanálu. Shri Mataji, please pour your amrut in our Sahasrara so that it flows downwards and vibrates also the left and right channels. But we observe all this
only from the central channel. Dovoľme Šri Mataji a dovoľme našej kundalini, aby otvárali našu Sahasrara čakru viac a viac. Allow Shri Mataji and allow our Kundalini so that they open our Sahasrara more and more. Naša pozornosť je v celom strednom kanále, ale je stále intenzívnejšie a intenzívnejšie i v Sahasrare. Our attention is in the whole central channel, but it is more and more intensively also in the Sahasrara. Naša Sahasrara sa rozrastá a tvorí skutočné korene tohoto stredného kanálu, tohoto stromu života, ktorý rastie smerom dolu v našom subtilnom systéme až po Muladháru. Our Sahasrara grows and creates the real roots which nourish the subtle system which as a tree of life grows downwards from Sahasrara till Muladhara chakra. Máme intenzívnu pozornosť prítomnosti v strednom kanále a v Sahasráre. Naša Sahasrára pohlcuje celú prítomnosť našej bytosti. Our attention is intensively in the central channel and in the whole Sahasrara, and our Sahasrara is integrated in the presence intensively. A vyživujúci Amrut môže upevňovať stredný kanál spolu s našou kundalini, ktorá prúdi stále viac a viac do Sahasráry. And the nourishing Amrut flowing in Sahasrara and downwards nourishes the central channel more and more, the same as Kundalini flowing upwards to Sahasrara. Náš stredný kanál sa stáva tak silným a širokým, že ľavý a pravý kanál sa stáva tenučkým a bezvýznamným. Je takmer nemožné padnúť zo stredu preč, doľava či doprava. And our central channel gets so thick and wide and strong that our left and right channels become insignificantly tiny. It becomes almost impossible to fall to the left or to the right. Stávame sa zrelou osobnosťou, upevnenou a hlbokou. We become mature personality, deep and stable. Sahasrara mantry. Om Tvameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji
Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradaini Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Meditujeme v úplnej prítomnosti. Ideme do väčšej a väčšej hĺbky, ale naša zrelosť, náš mocný stredný kanál je stále aspoň trošku v našej pozornosti. We meditate into greater depth. We go truly inside, but still a bit of attention resides in the central channel. Naša pozornosť je ustálená v strede. Our attention is settled in the center. Ak sa nám podarí udržať túto pozornosť v strede i zajtra, pozajtra, na budúci týždeň a na budúci rok, tak sa začneme stávať zrelými. And if our attention remains in the center consciously tomorrow, next week, next year, permanently, we slowly become matured. Zostaneme v strede a v Sahasrare až do konca večera. We remain in the center and in Sahasrara till the end of the evening. Jai Shri Mataji.